Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Yukojish tikiwangil hunchik reheb liqak angel Solok Salisantilhu. Utlish holomil liqatzolbal chirul gutana inashche likauresink reshkulbal limatan. Karuchi matanil liqatzolbal naqataw salihu Éxodo capítulo 19 versículo 9 toxali versículo 25. Utyokochi atinak chirish eblish chakrab liqaqwa Dios likish qashtesire heblaq Israel aran salitzul Sinai. Liqaqwa rubelaq naqtish qashtesilish chakrab reheb haan kish taqla hebli tenamit renaqtish kauresiri beb karuh reshkulbal limatanain renaqtish naunak ashallo liyokeb chishkulubankil likinaqaqwa Dios haneb tentonak kesh kauresiri beb kesh santobresiri beb manak kesh sakobresiri beb kesh chalsh shpanunkil hochan ruket taklak kwi shpan lak Moises shpan liqaqwa Dios utlish saqilal makwa kaheb kwilish pataleb li raqeb hokanah kwilish ch'oleb li rameb ke taklak renaqtish kauresiri beb shpanak liqaqwa Dios tishkutbesilish loqal chiruheb li tenamit sa li honal an kikulak li honal uteblaq Israel k'ajunak ke'xukwak utk'a'ut qabyaq li naxcheqe li versículo 16 hik'ho sa li rox kutan kilaqe'kwank li kaq li raq'kaq utjun li choql moy ru sa xb'en li tzul ke'ek'an kajkwi' jun trompet chinum tajenaq kaw utchixjunileb li poyenam li kwankeb sa eb li xmueb'al ke'ok chix siksikinkil rib ut'anita rajik'ata xukwaq eblish lajeb chichaqrab liqaqwa Dios han tzaqal li xch'ol manaq li ram liqaqwa Dios li retali li xch'ol li kyo chixk'utb'esinkil chiruheb li xtenamit ut eblish lajeb chichaqrab liqaqwa Dios ain manaq ebli lajeb chi atina in haan li nab'eresink reheb chixjunileb li ruchich'och jo'ajkwi li qela'o haan xlixk'utb'esinkil rib liqaqwa Dios chiru li kwinq eba chaqrab ain maqa rosojikeb kwanqeb junelik haan li tatawmanq arin utsa ha'yal k'aruchik chinajejil manaq k'aruchik chiruchich'och'il utsa li capítulo 19 relihu Éxodo naxcheqe liqaqwa Dios naq kixyab'asi choq reheb li xtenamit kixtz'ib'a rik'in ru'uj chan qilaq li naxcheqe li capítulo 24 relihu Éxodo ut versículo 12 kixye liqaqwa relaj Moisés taqen chaq tojkwik'in sa xb'en li tzul kanaqat aran ut tink'eje b'akwe li perpu'kilpek ha'eb li chaqrab ut eb li ntaqlahom li xintz'ib'a re xtijb'aleb laj Israel ut eb li lajeb chi chaqrab'ain kwi sut kiq'axtesimank re laj Moisés moqon taqil ka'ut naq ka'sut kixk'ul li xchaqrab liqaqwa Dios eb li lajeb chi chaqrab'ain manaq eb li lajeb chi atina'in Nawbilaj kwiru sa kaxlan atin jo li testimonio eb li ratinul lix sumkwank liqaqwa Dios jo kanaj kwi nawbil ru li kixtz'ib'a chiru li kwiperel chipek o xibsut sa lisantilhu natawmank retalil naq eb li lajeb chi chaqrab jo naqanaw ru la'o naxyenaq haneb lajeb'eb chi atin utzajun chik atin naqayenaq haneb ajkwi lajeb'eb chi xyechi om liqaqwa Dios. Sali capítulo 34 ut versículo 28 reajkwi lihu Éxodo naxcheji kamain. Chiru kaak'al kutan ut kaak'al q'oqyink laj Moisés kikanak chaq aran rik'in liqaqwa utinka kikwa'ak chimukokiuk'ak ut kixtz'ib'a chiru heb li perpokilpek li ratineb li sumkwank ha'eb li lajeb chi atin. Ka'sut natawmank sa lisantilhu li retalil ebli lajeb chi atina'in manaq ebli lajeb chi chaqrab li xb'en naqataw sa li capítulo 20 versículo 1 toq sa li versículo 17 ut li xkab naqataw sa li capítulo 5 re li hu Deuteronomio versículo 6 toq sa li versículo 21 li apóstol Pablo ki atina kajkwi chirixeb a chaqrab'ain ha'i naqataw retalil sa li hu Romanos capítulo 13 versículo 8 toq sa li versículo 10 Abanan salihu primero de Juan capítulo 4 versículo 16 naxcheji kamain utla'o qanawom utqapa'p'ajom chitz'aqal yal
li qarrabal xb'an li Dios ha'an rahok ut anina kanak sa li rahok ha'an na kanak rik'in li Dios ut li Dios rik'in ha'an ut arin naqak'eretal naqlixchaqrab li qaqwa Dios relik chiyal ha'an rahom xb'anak li Dios ajunelik rahom chan li santilhu hukanak naqatawru naq'eb li lajeb chi atinain manak li lajeb chi chaqrab li kixq'axtesi reheb laj Israel li tz'aqal yo chixq'axtesinkil saruq'eb ha'an li retali li xch'o li qaqwa Dios li xrahom chirix li poyanam chirix haruchich'och'ain juli ruchich'och' li kit'anek sa li maak ut sa chixjunil eb li junjun reheb li chaqraba'in naqataw li retali li xch'ol li qaqwa Dios ut naqnoko wankrik in li qaqwa Dios ha'an ajkwi li naqak'utb'esi ukanak qayalaq li qaq'ex b'anunkil li barkwanaraj li qaqwa Dios xb'anaq li qa Dios ha'an jun Dios aj rawnel nim xkuyum ukanak kuyraj taqak'utb'esi la'o rik'in eb li qech poyanamil naqkwanko rik'in li Dios ut ukanak ha'an lajkwi li naqak'utb'esi Antioxakwe naqxinakochb'eni chiru li jun k'amoka'in sa li qak'anjela'in tzolok sa li santilhu junelik nik'ej la b'oqb'al re naqtinakochb'eni sa jun chik li qak'anjel